Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Manao akory antsika iabiaby rolahy, tsika ato agnatiny tany masy izay namiandragnahary antsika toy, tsy zay fa toliara. Fa niezaky fa tsy nivola avao moa zahay noho ny fijanjigna agnaty siaroa, fa lafa niboaky ny décision fitondram-panjakana fohy be de ny sokafany base toliara dia fa tsy nivola zahay satria fa miclose zany le resaka fanokafa azy de tokony hiroso amizay zany amin'ny asa ny tetikasa base toliara. Manoloana an'izay ny fanehoako hevitsy androany amizay hoe tokony miroso amile fandehanany ny raha ny tetikasa. Zao zany ny nahavy anay maro moa zany ny rehaky mandeha, indrindra fa amitsika samby masikoro, misy ny poro, misy ny tsy poro, fe laha balansena, laha lanja zany ataoko fa magnaly tsy de maro loha ny manohitsy satria mahazo talily vila, mahazo talily vandy, tsy raha matotsy, tsy raha soro afitsy no rehafy fa raha mivio soa hampeloky gn'olo. Ka eto zany dia mivola avao amitsika satria tanasitsika toy, tsika samby masikoro tsy tokony hifamahalale tsy sagnatriany ny rehaky, fa tokony omeo ny rehaky mazava. Voalohany aloha amy resaka hoe tetikasa, tsy sagnatriany vava raha diny lela ka ny fitondram-panjakana zay niniana fa hikolokolo ny vahoaka malagasy toy ny anak'Andriamaso no hamono antsika vahoaky sagnatsia. Tsy misy ray aman-dreny hamono ny gn'anany, ary tsy misy koa gn'anaky lafa mivola ny olobe ray aman-dreny fa tsy tokony hisy koa gn'olo hanohitsy na handà ny resakin-drany amin-dreniny. Ka eo zany ny fanehoako hevitsy androany toy. Nivohegny igny décision du conseil des ministres agny, fa eto ao zany mba mivolantsika avao. Laha navory nareo, laha navory tsika, tsy misy ny raha takinareo fa hoe hamono anay io, ho kataty io, ho katavingotsy io, ambaraonareo le raha tsy mety tsy itiavanareo le tetikasa. Fa zahay de mahita hoe mety le tetikasa satria hiteraky asa ho hainy tsy anasa. Azy mandrara, azy magnelitsaho amitsika reo, misy ny faniasa fefa retirety, misy ny asany pihira mahazo drala amy fihirany igny kabaliky. Ary misy aza arereko volagniny gn'olo bakagna avao koa fa tsy manatany ao nahodanareo ndra raiky, tsy manatany ao ka lafa hatao ny compensation tsy ahazo nareo fa ze manatany ro ahazo drala amin'ny base toliara na énergie fuels. Ka eto zany de mivolantsika longoko, nareo babako, nareo reniko, nareo baka amy tanatsika igny avaratsagny ka fa hanan'olo vandy, fa ny raha tokony fa handeha fa tokony fa ataotsika fa hoe tsika fa tokony fa tamangily agny mbo sakanandrozy aberavy ety avao, sakanandrozy ety avao tsika ka ndra bazy fa hampimpoly aniregny lolotsika afindra regny mba hanovatsika havoria rozy avao ny miatoka azy regny voatampitampi satria sakatsakanany ny sasany vitsy anisa panay olo ho soa. Ka eto ao zany mivola avao. Renay koa nareo moa fa hamory zao koa gn'androany, le avorinareo avao sanandro gn'olo, fa zahay dia tsy namany ny mihemotsy satria tia fampandrosoa. Rahay tianay ny longonay handroso fa tsy tianay ny longonay hanetikaly egny avao amy fanova charbon io, fa mba misy ny raha hivantagnany lafa mivoa raha eo, mba misy gn'atao hoe AZR,
fa mbo misy fotoagna azavako ana zera zay fa mbo tsy androany satria tsy ampy fotoety fa sarotsy megahity raiky zay. Faharoa farany de hoe le resaky mikasiky hoe rano kataty nahodareo hoe andoha rano agny fa misy reaky nampitamaniny bazy fa ho vohaka analy atsika egny so hamokatsy soa tsika bazy hanao raha io sakatsakanagny sasany satria tsy tianao gny hahasoanao no hahasoae fa gny haratiraty antsika avao gny raha ilany eo zay. Ka gny farany de hitolika ao satria zao moa tsy raha de manao rehaky lava eo satria olo boribory avao hilitsy ao zany amle resaky hoe ONG Cradoi eto de mitodika amin'ny fitondram-panjakana mahefa foibe namoaky an'io décision tam conseil de ministre mba hijery any ONG Cradoi io fa io avao mamatsy jalan'olombitsy io fa haina io tam mois de février nareo fa natoratoraky drala zao itantanareo avao tam mois de février ka velominy Cradoi avao gn'olo hanohitsy bazy io satria tsy ahitany tombotsoa satria fa mpandrobadra avao Cradoi io fa raha zay fa napolopoloka avao napolopoloka avao raha zay bakany hoe Cradoi toy fa mpandrobadra sapa mahazo tavy anay Toliara lafa tsy misy projet gn'aminareo ao minenera soa ao iha na mila famatsiambola hafa fa tsy zahay ro tampihinao nefa tsy amiany Cradoi asa gn'ankamaroanay tsy miasa eo io zao mbakely lafa nitinapany fitondram-panjakana le fisokafany bazy igny mba nanesy CV le hainjalahy koe tegna manao video igny le sahira mikaika avao i mba ingaonareo tsy hoe kaikaikinareo fa zao mbo manao tsy lasa simbanareo koa gny concentration isa io zany mba firy moa gnaja gny mpianatsy gny tsy anasa nanesy CV mba hiasany ka iha Cradoi zany hagnome asa anay fa agnateranay CV nareo so hagnome asa anay ambaraonareo anay gny sezinareo Toliara eto fa agnateranay CV iasanay nareo Cradoi zay na collectif tany ze olo miretsy kombakomba hisaka gny fampandrosoa hisaka gny hazahoan'ny tanora asa tsika ka mifamahalalitry tsika magnino so maromanana raha nareo antareo lasakananareo tampionareo gn'aminareo agny fa gn'aminay toy angao gn'anay handeha satria fa zay gny tapaky ny fitondram-panjaka resaky le eto zany hizotso amitsika Andaboe toa zaho mivola zao pandeha Andaboe egny satria io gny Dubai tsika Toliara eo Dubai tsia vandy gny resaky manao zao hoe tsy azo andehana gny a Dubai iroy na Andaboy la mandeha soa egny la mahazo mampiaraka egny nareo mpifankateo lefy avao fety tsika a Dubai egny lafa fetiny gny tourisme lafa vakansy be regny lefy io tsy misy raha mijano zao arakafahananareo vandy gn'olo afaky mitobe egny aby koa gny lakatsika gny ze raha afaky mihaza egny avao tsika tsy misy misaka zao fa tsy kafahana vandy gny longo la raha ny sinaky eo tsy honagneky nio aho fa hony namanareo koa amy fanohera vandy defa vandy ataoko nanao an'izao ataoko nivola tsika tamy fotoanandro nagnamboara porobe roa ho simba gny velomam-pona ivezo inanikio ia lay gn'olo misaka antsika tsy haminty egny tsy hihaza egny mandeha avao gn'asa tsika vo anakazete zao tsy raha be raha kelikely lava andehanany tuyau igny ilirany tuyau igny agnatiny sambo ao la agny fa tsy mahita igny tsy misy ndra pitapitany milatsadatsaky satria natao référence gny raha nampelokolo a Fort Dauphin nareny zay mba tsy hampisy problème manakany nampisy wariwara ta Fort Dauphin tao izay nahavy any énergie fulus manao raha aradalana ary nagnaraky étude d'impact nabokiny ONE izay zany mahavy anay hoe ka mifamahalalitry tsika ka mifamerivery tsika
fa samby gnaintsika eo io azy ndra tany itobohanao lafa misy gny ilan'ny fanjakana azy alany nefa gnahinao tsy voasandraky tanato eo zao tsika manao zao hoe ho simba ala eo ha misy député ne nangalaky baobaby tagnala agny tarano be ao nambolena be raha vetia dikan'izay azo atao soa koa gny mampimpoly zay raha voakasiky sandraky tsy agnatiny voakitiky gny baobaby fa ary gny forêt dense tsika tompoko na ala mikitroky igny moa zany tsy de haiko soa magnazava azy forêt dense dia tsy ho voakasiky ny base donc azo tsika atao magnajary aombotsika reo agnala kitroka ao fa ny fagnaraha aby zao azo tsika atao soa gny magnetaka aombitsika agnala kitroka ao fa forêt secondaire na le azo fanangalatsika tinapatapatsika ataotsika kata ataotsika sarabo io ro ampoly ny base ndraiky ho soa ze ala eo atao inventaire soraty re teto nisy nimo teto nisy kily ampoly ndraiky am pilasiny satria misy gn'atao hoe réhabilitation n'igny tany zay nanagny satria laha 2 hectares gny itrandrahany afaky gn'amy 2 hectares eo lembefa vo mangalaky 2 hectares magnaraky dikan'izay tsy vereveretsika ao drongonay masikoro fa nisy koa gny mianatsy aminay agny fa tsy raha nareo avao gny ro hamerivery anio miantso eto zany de misaorako manoka aloha gny district ny Toliara 2 zay nanao gn'asany tamin'igny faritsy Masikoron fa eto zany de miantso satria misy longotsika tompo-piola moa zany gn'Toliara ville eto de compétence ny préfecture zay eto zany de miantso ani mpitondra fanjakana mahefa eto zay vantanany zay raha zay zany mba handray andraikitra tsy andry ela satria lasa mihemotsy le recrutement lasa mihemotsy le compensation longonareo amy tany andalovandraha igny lasa mihemotsy lakilasy no hôpitaly no ho lala 45 km amboary amizao fotoana zao ty lasa mihemotsy rahay koa fatahanan raha soa fa tsy hanao lala sarety avao fa mba fatahana lala migadadaky so saretiny pneumatique io ny lalany lafa mandeha magnatolara toy manday varo tsy manday voka tsy manday tsako manday balahazo manday beley izay rolahy ny lava zay gny fohy ka eto zany mba misy raha kely tiariko zay misy gn'atao hoe DCP na dispositif de concentration de poisson io zany fa niresafiny directeur ny PC toa io monsieur LF ny volan'io hoe ary fanamonjany zanadreky reo nagnazavany hoe fa tsy raha fa misy fiagna etya fa amy larzagna ane tsika mihaza alavitsy agny base hagnome vedetra hagnome laka masiny anatsika hagnome harato antsika fa azy harato be tarikaky tsika toy manimba anapia tsika io zay nampisany DCP io ho fitsinjovantsika iaby io ka hoy aho hoe engaho rolahy handeha gn'asa fisoafany io base io mba iasan'ny sasany tsy managnasa mba tsy votery hoe laha mivoa base io ka raha tsy nianatsy la ia tsy nianatsy io gny rambesiny base la ia manao tsy nianatsy io orambesiny azy mianatsy io aza orambesiny ka voasandraky iha tsy mianatsy io satria raha toy famelomagnatsika ka ndao tsika hagnampy any base amin'ny fampandrosoa eretseretintsika ndao tsika rolahy hagneky any base hamiasa amitsika toa fa hagnova tantara ny Toliara eo maro gny raha iova ampoloko ndraiky miantso ny fitondram-panjakana mba handray gn'andraikiny fa tsy raha tany tsisy lalàna toy tsy raha tany tsisy fanjakana toy ka ze ta hisinjaky tsapiky misinjaky tsapiky ze ta hanao zokolovy hanao zokolovy ze ta hanao reggae manao reggae
fa misy discipline kila raha baby tsy handrosika la tsy misy ny famaiza ho an'izay minia tsy magnaraky ny lalàna misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao ireo fanehoan-kevitra politika mahasamihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?